Assalamualaikum wa YouTube. Avant vidéo ni commencer na ya dango abonné boss cloche aimé vidéo ni wa gay soba ini no platform lakas kana na Instagram Seydina Aliou Sène Binka wala Facebook Seydina Aliou Sène wala TikTok Seydina Aliou Sène 30 ma dangi to partager vidéo ni ngir fu pomba go ndawte jërëjëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله خاتم النبيين وإمام المرسل سيدنا محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ويسمنا فب مباسنوا فب حق mbaasanayo fop haq ndak wid xane rek na leera ndak i mbi'aayo njagtino na qoox in ndayit njagtino no we andoona rek ka ta nqota laamit a laamtano in ta nanta wo i njeeɗay me laamit ɗik laamit eetaan ne te refu xene ka ta laamteeg ta laya ka ta ga na jamano fa nene i ndefna ta jeg xew-xew mayu kana ngewayo nan nen ta nanta wo wiin we ka ta ngeefra na xa qeet ta laya yaam leek-leek o ga oxa andoona ka ta jega yene xoto kiino soxna ndaba noxanga wala fogwa andal fola in kat i ci'ke o ɓiy in o xeet nangamole ta nanta wo ngeefir te na roka nu kanga ten koy ta lamta ka ta laya na jamano fa nene kene miñay me jega lool ke atan kante ref ke sabab ina ayane roga damnana alquran ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jahalnakum suhuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ke sabab ina apu daxum kata jego xana leyel Abu Dawud kata lay nu marasil ta dal falay maya a jegayo xeeto le ngola laye gena banu bayadata ir lengbun no arab ke kata jego kino le ngoxa laye gena Abu Hindin o xanga kata ret uno xeeto langa a xet ka den a xedik ma o tew ndata mbañ a ndaxno layno yaam kat o paɗo refo to in i ci'ke o ɓiy ino paɗ reta garna ta dal fo ret mana yonanti fane sallallahu alayhi wa sallam layno ten kang na te sabab u aya nene i layna ndi ka dal fo fudoox ta ref ya ayuhan nasu roga dam nun wiin we inna naka in khalaqnakum i mbinday nun min zakarin wa unsa nu ngat no koor ta refa adama nu ngat no tew ta refa awa wa jahalnakum suhuban wa qabaila li ta'arafu imbi anun def haqet wene def serer wene def fal wene def duklor wene def fulane etc ndayit imbi anun nu ngen nasa ha pogrer wene def ha sénégalais wene ha gambie wene ha maliye wene ha guinée bomata dayika ta kene ke taxna imbi in te ref ngir nu andir nda taxe o leng a moƴo kiin taxe o xeetol ne moƴolana taxe diw a moƴa diw ndaxar na tax ka o kiin a moƴo kiin roga la inna akramakum hindallahi atqakum oxu moƴonga sadara roog fatta woornga o te moƴong mana roog kon mang na te o moƴa ref nda refe na xa qeet refe nu waaso refe nu lakas kon kang na moom a miñay jega nda yita jegay ka laxasuna te ta ref kana nanta intérêt yaam ko ga'a wa layna in kat i ci'ke o ɓiy in oxa fogena no xeet nangamole to bu milliardaire a xat ina no xeeto langa ta laynayo a gara xeɗida den o ɓiy den ta ci'no o ten o ɓiy den onga buga fañ sax
hanta jarana den ku refna bota mborse no oten kon danika intérêt te lalwatu nu nannin kene kon kene te tontukan nu kene roog andire kene win we laya roogo xe saɗaruna a ref ndigal a xaƴ pañtel a mosanda te ta lawiya o xagna kat o te moƴo ted mano ten في هذه الدنيا تظل عنوانا حسين مولانا ما غبت في يوم عنا لا لست تنسانا